porodice. Danas ćemo pričati o sportu u našem gradu, dolaze nam karatisti, vaterpolisti, fudbaleri. Pričat ćemo o značajnim jubilejima, predstaviti jednu vrlo zanimljivu izložbu fotografija, predstaviti neke nove knjige. Kada sam kod jubileja, moram da pozdravim mog prvog gosta, kolegu, gospodina Dragana Filipovića, koji više od 50 godina stvara u novinarstvu, a više od 60 godina sarađuje sa listom Glas Podrinja. On je moj prvi gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Ovo je godina jubileja i vrlo značajne godine za vas kada ste počeli kao osnovac, pa nastavili svoju profesionalnu karijeru, uvek posvećeni Glasu Podrinja, uvek posvećeni Šapcu. Upravo tako i sam sam se iznenadio kada sam video, vidite, ove knjige koje nadam se da kamera može da prikaže šta sam sve uradio, a počeo sam tačno pre 60 godina. Evo, možete pokazati taj Glas Podrinja. Evo, to je taj Glas Podrinja koji ljubomorno čuvate. I priču u sredini Tara Kajsija koju sam objavio u Glasu Podrinja, koji je to uređivao poznati šabački novinar i pesnik Dragiša Penjin. Tada 6. razred, vi bili? Ali 5 po godina, pošto sam pošao godinu dana ranije. Znači imao sam, eto, kad sam počinjao 11-12 godina. I evo to traje 60 godina, tačno 60 godina od tada, kad neprekidno počinjem pišati. Jer sam kasnije sarađivao sa Glasom Podrinja iz gimnazije kao za omladinsku list ili za omladinsku rubriku. A posle sam, eto, završio posle fakulteta i iz vojske sam čak sarađivao neprekidno za vojničku stranu. A zaposlio sam se 1. januara 1970. Znači i to je sad jubilej 50 godina profesionalnog rada, jer još radim aktivno i to me i drži i vrlo sam zbog toga i srećan i ponosan, jer mi osmišljava život. Radim za Podrinjske novine i to ozbiljno. Pišem teme, idem kao da mi je to posao. Što znači da ste kao osnovac imali dara za pisanu reč i tako do današnjeg dana? Pa zato sam i želja da oni koji danas se izdvajaju po pismenim zadacima u osnovnim školama širom ovog našeg kraja, a predložio bih to nastavnicima, učiteljima i profesorima jezika da skrenu pažnju toj deci i da im ne samo savjetima, da im omoguće i literarna druženja i sekcije kao što je nekada bilo, da oni taj talent razviju, jer talent je samo 1%, kažu genije, a ostalo je 90% rada. Ali uz taj talent da razvijaju taj svoj dar, da pišu i možda da bude sutra opet poziv koji će, nadam se, ne kao u ovo vreme, donositi i vrednosti i donositi nešto značajno za građanstvo. Ovim knjigama koje su sada već urađene u nekoj luksuznoj štampi, prethodila je ova, ali ništa manje vredna, Zavičajni pesnici iz 67. godine, vaša prva knjiga koju ste napisali i opet posvetili ljudima koji su posredno ili neposredno upućeni na Šabac. Pa sve što sam napisao, svih 20 knjiga, ovdje je samo deo, on je najvažniji, je posvećena ovom kraju jer on je toliko neiscrpan. To je deo Srbije koji, osim što je stalno, a to je najveća tema, na udaru svih vojski osvajača i najviše patnji preživeo, o čemu pišem u svojim posljednjim knjigama, o tragičnim sudbinama, istinitim događajima, o tragičnim sudbinama u pričama. On je i bogat i kulturom. Znate su Šabac uvijek zvali Mali Pariz ili Srpski Verden ili druga varoš u Srbiji, prvi klavir, prva apoteka. Sada ne brajam već opšte poznate stvari. Neiscrpno jezgro mnogih stvari i tek će oni koji dolaze da crpe teme sa ovog područja. Što bi rekao pokojni blaženo počivši vladika Jovan Veremirović i novac svetog vladike Nikolaja, ovdje žito za praznike ne mora da se osvećuje, jer je ono već osvećeno krvlju žrtava u posljednja 2 veka na poljima Pocarine, Mačve, Jadra i ovog kraja Podrinja. Kako je izgledalo 60-ih, 70-ih godina izdati knjigu u odnosu na ove poslednje godine? Pa bilo je teže. Verujte mi, iako je sad isto tako teško do novca doći i obezbediti, ali ako je knjiga kvalitetna i sad se nađe novac.
A tada je bilo mnogo manje, znate, izašlo se bilo iz neke iz borbe, iz obnova zemlje i tako dalje. Malo se polagalo, ali na knjigu i kulturne ustanove je bila jaka, Centar za kulturu u Šapcu, to je kupljalo i pozorište, biblioteku, arhiv, Dom omladine se tada zvao. I sve to bila zajednica kulturnih ustanova i oni su zajedno sa arhivom odlučili da, eto, ta tri pesnika, Jovan Vanezanović, Petar Lazić i Dragoljub Jovičić, značajni, znači vrlo značajni i u srpskim okvirima i jugoslovenskim pisci su zaslužili možda jednog dana, ako bude vremena, da se to obnovi i dopuni i da nekom reprezentativnijem ili prezentativnijem izdanju. Koliko se vaš književni rad razlikuje od onog novinarskog? Pa mislim da je meni novinarstvo, pošto sam imao tu sreću, tu ogromnu radost da radim ceo život posao koji volim. Voleo sam pisanje i voleo sam novinarstvo, pogotovo što je to vreme novinarstvo imalo neke druge vrednosti. Imalo je mnogo više slobode. Prvo sam bio i plaćen i omogućeno mi je da putujem, da odlazim na lice mesta, recimo u Auschwitz, kad je tek otvorio prvi put kapije 75. godine za posetioce kao muzej, pa da tamo snimim emisiju na licu mesta sa preživjelim našim logorašicama iz Šapca i da dobijem prvu nagradu Radio Beograda za emisiju godine, što je uticalo da posle odem i u Norvešku, pa na sever Norveške, pišem u logorima i tako da me novinarstvo pomalo upućivalo na sve to, na žrtve iz ovog kraja. Tako da moje posljednje knjige, Vojnikova Breska, sve su to bili moji zapisi u novinama, koje sam ja posle pretvorio u priče, jer literarno sam obradio, ostavio događaje iste kao što jesu. I eto, posle te Vojnikove Breska izašla dopunjeno izdanje, pa komad pečata i evo sada radim na završetku te trilogije, na posljednjoj knjizi iz tog ciklusa, time da zaokružim temu, jednu tešku, strašnu temu, će biti ukupno 40 priča o strašnoj patnji ovog naroda i velikoj ceni koju smo platili za slobodu i za to da budemo prkosni kao što jesmo i posebni. Da li se danas mladi mogu stimulisati da, siguran sam da postoje talenti koji dobro pišu, ali da se na neki način objave njihovi radovi kao što je to bio slučaj 60. godina. Evo listam ovaj Glas Podrinje i vidim da su ovde učenici iz Dvorišta, Dobrića, Gornjeg Dobrića, Korenite, Bogatića, Uzeća, Badovinaca, Dublja, Šapca. Smatrate li da su mladi zapostavljeni sa neke strane, da se oni kroz objavljivanje pesama i priča mogu stimulisati da dobijemo nove i novinare i pisce i književnike? Apsolutno sam siguran. Ovako ljudi se opredeljuju za novinarstvo, ne znam šta će drugo, pa ide drugo novinarstvo. To se rađa se u osnovnoj školi. Budući pesnik, budući novinar, budući književnik, budući dramski umetnik, budući glumac, umetnik. U osnovne škole, iz porodice, ali najpre u školi, sekcijama i tako dalje. Vi ste vidjeli, odlično ste zapazili koliko je područje to bilo pokriveno i to je bio jedan ogroman posticaj za mlade da se bave, pogotovo kad im se objavi ono što je osjećanje. Ne govorite samo na času literarne sekcije, svoje ono što stvorite, nego se to i objavi ili u jednim novinama. A to ništa ne košta. To bi moglo danas ponovo da budu inicijatori, nastavnici srpskog jezika, profesori u školama, da imaju zidne novine, svoj časopis. To može danas i putem ovih tehnologija, tehnoloških i preko društvenih mreža, to je besplatno. I to onda daje, drugi pročitaju, kažu svoje mišljenje, dopune, onda on vidi ona ili on, dečak ili devojčica, pa kasnije mladić, ili devojka počnu da osjećaju druga mišljenja, da utiču na njega, profesor da utiče, književni kritičar kad objavi. Onda kad nešto napravi lepo, mogu i nađe se uvek novac za ono što vredi da se izdaje knjiga. Ja želim još dugo godina da trajete, da pišete, sa novim izdanjima dođite, da nam budete gosti. Hvala, samo bih hteo još pre nego što završimo ovu emisiju, pošto ja sada intenzivno radim na ovoj istraživanju ove nove knjige, rekao sam,
i nadam se da će ove godine biti i završena do leta, verovatno i objavljena, radi na svoje majke, ali ne bih mogao da nije podsticaja velikog, to smo govorili malo pre o mladima koji dolaze i kojima treba mnogo pomoći, a tu ste vi. Isto tako, zato iz svog iskustva hoću da kažem da nije bilo vas i još nekih ljudi, na prvom mestu kompanije Galeb i Rada Veselinovića, koji su tu bili kao i sad da mi omogući prevozi. Čak razmišljam da idem u Sloveniju, pošto će biti neke priča o onome što se ne zna, o događajima, o zločinima u Sloveniji, iako još to zatvorena tema za novine, ali zato može u knjizi da bude objavljene. O stradanju regruta, nenaoružanih, tek stiglih. Ali to je neka druga tema, da o lepšim stvarima kažem. Znači, zahvaljujući tom jednom preduzeću koje mi pomaže i u štampi, koje mi pomaže i da mi obezbedi prevoz, koji mi pomaže i na druge načine, i vi ste sve vreme kao kuća. Hoću to da istaknem, jer to može pomoći drugim mladima. Dali podstrek da ja istrajem u ovome, stalno kod vas, kad god nešto se novo dogodi, kad objavim knjigu, kad ona se pojavi u Frankfurtu pa dobije priznanja, to vaša kuća zabeleži i to je, verujte mi, i tekako značajno za svakog autora. Hvala vam. Hvala vama, Dragane, na odvojenom vremenu i gostovanju nedeljom popodnevu.